Bilang balayan, amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po isulod tala po masalesering kaya katamang face mask hanggang mayari po'y misa at agkatanla po reng madla na makyabet tapo, makibat kareng dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. May pagat panapon po kaya kayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan la po de William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Rodolfo Dizon and Leogarda Dizon, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Uncle Pete Nepomuceno, Florentina Albiz, Adair David, Zenaida David, Victorio and Leticia Yalong, para kayong kanilang wedding anniversary, Catherine Nicolay Colette Dizon, Rod and Mirna Balahadja, para kayong kanilang wedding anniversary, para kayong kayadwananda at pamantabe ng Banal Espiritu dari, families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazetina and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Holy Angel University Community, Sofia Paredes, Imang Auring Between and family, Lucia Maleje, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana Joaquin. Para king kapaldanan daring pamikakatawan ang pang-espiritual ng Joy Espino and children. For good health and protection of Imang Auring Between and family, Kyle Coro, Seni Capili and family, Norma Manaloto and family, Herminia Narciso and family, Ruben and Rosita Manyo and family, Genoveva Manansala and family, Carmelita Aison and family, Gabby and Julie Fabelia, Kay and JV Diaz, Cara Fabelia and Craig Smith, Alex and Ler Paras and family, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Adrian and Edita Gonzalez and family, Lou Between and family, Rona Silva and family, Erlinda Espino and family, Rita and Ralph Soto and family, Lucy and Gary Tucker and family, Sister Mirna Salas, Ross and Bob De Mihilio, Jody and Siri Hanko, Tracy and Step Patanid Jaha, Sheena Sue and Stanley Kim, Bernardita Reyes, Nini and Joey Dimen, Beth Taylor, Cel Liagunyo, para king malalagwang kapalanan di Roberto Rayos, Rosal, Helen Rosal, San Pablo, and Lawrence Rosal, San Pablo, Richie and Rima Pablo, Imang Auring Between, Gabriel Fabelia Sr., Lourdes Guadamor, Mark Presas, Renato M. Panganiban, Maria Antonio, Narciso Reyes, Melinda Pelayo, Adela Conesa, Lucia Maneje, Alan Perez at Ding Sablang Masakit, Diosdado Marcelo, Alan Zepeda, Lepi Yap Zepeda, Hildo Manalo, Corazon Esguera. Ganakan tala naman, ding kaluguran tamong mayang unabye, lalong-lalo na di Monsenyor Felicito C. Sison, Gregorio Yoyong Henson, Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno, Valdez,
Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Patricia Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Virgilio Narciso, Ricardo Ramirez Sr., Kelvin Rox, Virgilio Narciso, Joscoro Sr., and Lucila Ramirez, Roman and Elena Viray, Ricardo Sr. and Eusebia Ramirez, Gloria Roan Ramirez, Joscoro Jr., Justado Nerlo, Edgar Ramirez, Manolo Dizon, Aurea Montalvo, Arnedo Pangan, Deden Mulyadi, Ani Mirawan, Lucia Fungo, Andrea Olivia, Miriam and Mizel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chow, Chua Tang Eng, Yao Wun Keng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chow, Cecilia, Raquel, Simeon, Federico, Merlinda Gueco, Rodale Olea, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Busilak Bautista, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Zet Alarde, Apong Bising Pinlak, Benjamin Canlas, Roberta Wong Malyari, Conrado and Estrella, Edgardo, Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, souls nearest the gates of heaven, Manolito Gueco, Carlito and Nicolasa Pineda, Arnel David, Adrian David, Benedicto David, Amado Layog Calma, Reynaldo Santos, Alexander Cruz Sr., Caridad Cruz, Rachel Perez, Frances Tin Salonga, Leila Talanquiesas, Aldegunda Engojo, Anastasio Sanchez, Genoveva Gomez, Carmen Reyes, Marcelino Dizon, Mark Francis Manalili, Marcos Manalili, Flora Sun, Francisco Sun, Mariano Due, Guadalupe Dominador Concordia, Chodoro Jovita, Priscilla Messina, Cecilio Messina, Gloria Messina, Nardito Narbaza. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Marvin P. Dizon. Return to God with all your heart, the source of grace and mercy. Come seek the tender faithfulness of God.
mercy. Come sing the tender faithfulness of God. The time of grace has come, the day of salvation. Come and learn now the way of our God. Return to God with all your heart, the source of grace and mercy. Come sing the tender faithfulness of God. I will take in your heart of stone and place a heart within you, a heart of compassion and love. Return to God with all your heart, the source of grace and mercy. Come seek the tender faithfulness of God. King lagyo ng igpa, ampuan ng anak, ampuan ng banal espiritu, Amen. ing grasya ng ginuta ang mga sa Kristo, ing lugod ng Diyos at ing pamakayagom ng banal espiritu, manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin. Kaniting Lunes Santo, umpisan tayo puwing kaya katamong pamigunam. Kinganting balayan, abe-abe tamong maglakbe, king dala ning kasalpantayanan at king kaya katamong pamaglakbe, kayagom tayo, makyabeyo, ingapong Ginoo. Karetang oras at pinandit, ami kasala tamo, manyawat tamong kapatawaran kingapong Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, kareting banal na misteryo. Ginoo, ikaing patupat king katuliran king yato, Ginoo pakalulu. Ginong pakalulu. Ginoo, ika ing kiskusa ng pabanglong Bitis Maria, anting pamagsadya king pamanatbus mo kay kami, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, kapamilatan mo, may babal ing sala karing bansa, Ginoo pakalulu. Ginong pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapamilataning pamaylasan at kamatayan ning kekang anak, pasiknangan mo kay sana, at kambilan, king ke kaming kainan. Itiaduan mi, king kapamilataning ginuming sa Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning banal espiritu, metong mo king panga Dios, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Isayas. Oy niing talasuyo ko, antabayanan ko, ing pinili ko, abinakong katulan, kakasyan ke king espiritu ko, banang idala, intune katoliran karing bansa. Eya kukulasyo, ni eya mamulyo, ni eya mitatas aboses, karing dalan. Ene papakyan intimbong may balbal na, ni ene papakdan ing undap-undap asimsim. King mitmong katapatan, ipairal na intune matulid, eya urong sulungalog, ni eya masiralog, hanggang ena ay tatag intune matulid, ketiking labwad. Ing batas at tuturo na, ya ing panenayan da,
ringking bebe dayat malat at karing pulo. Antipingkeni ing sasabyaning Diyos agino, amiglalang karing banwang sapin-sapin at miladlad kareti, aminye ubog, king labod at king sablang manibatan kaniti, aminye pangisnawa karintawong manuknangan kaniti, at biye karing sablang gagalo babo niti. Ako ing Gino, inaus da ka, ban ing matulid, ipamingwa mo, tinaid da ka gamat, at inubog da ka. Tilduan da kang anting pekatipan ko, king meto balen, at maging metong kang sulu, para ka ring hentil, ba mo lang ibuklat ang mata, rimbulag, itimawa mo laring at yuking sukulan, at ibulos mo laring mabibye king karalunduman, ning sukulan lalam ning gabon. Ing amano ning Gino, Salamat, King Diyos. ing ginuya ing suluko at kaligtasan ko, Ing Ginoo, yaing suluko at kaligtasan ko. ing ginuya ing suluko at kaligtasan ko, nino impitakutan ko, ing Gino, yaing kutanin biyeko, kenu kumo tumakot, Ing Ginoo, yaing suluko at kaligtasan ko. neng lalapit laring mga roka tao, barang laklakan ing laman ko, ilakabod, ilang kasalang ampon kalaban ko, ring mga ragsa ampong mga nabo. Ing Ginoo, yaing suluko at kaligtasan ko. Agyang libo-libo laring kukubkub kanako, eya mitakutan ining puso ko. Agyang sagupala kanako, king kalaban, eko pamurin, milako kapanaligan. Ing Ginoo, yaing suluko at kaligtasan ko. Iniya impanwalan kong matibe, tangalan ko ing kaya paning Gino, king labot daring mabye. Ibili mo, king Gino, intiwala mo, tatagan mo ing sarili mo, siknangan mo ing loob mo. Huwa, ibili mo, king Gino, ing tiwala mo. Ing Ginoo, yaing suluko at kaligtasan ko. Ligaya ikaw, O Kristo, ikaing amanunan ng Diyos. Ligaya ikaw, O Kristo, ikaing amanunan ng Diyos. Bapo, arimi, ika mong bukod ing mapanupaya, karing pami kasalami. Ligaya ikaw, O Kristo, ikaing amanunan ng Diyos. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At kaya ka ang timorin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Anamaldo, bayu ing piyesta ning pamaglagpus, mintay Jesus king Betanya, ing balen ng Lazaro, pepasobyan ng mebie. Pigsadyaring apunan ka rin, sinahop yang migsilbi, i Marta, at metong ngay Lazaro, karing kasulo ng Jesus, king lamesa. I Maria naman, kinang wayang kapit ng litrong mal, apabanglong purong nardo. Kiskusani bitis Jesus,
at pinulis na ladeti king buwak ng siningalngal ing banglo king kabilugan na bale, dapat Judas Iscariote ing metong karingalagad ng Jesus, itang magtaksil kaya sinabi na, bakit may pisaling atlong dalan na salaping pilak iting pabanglo at mi pamela sana ring abli karing pakakalulu. Sinabi niya iti, uling atin niyang malasakit karing pakakalulu, nun uling mapanakoy ya ing tosarero da at kukupit siya karing salaping ingatan. Dapat nga ng Jesus, pakilaman, paborenyong dapta na iti, para kingal daw na ning kanakong pangukutkot. Kaya wila kabang panawon ding pakakalulu, dapat kabang panawon ing kayabe ko. Balitan daring dakalahudyo, kinga tsubetan niya Jesus, inyamin tala ka rin, muking uli na, nun banakit dyan naman Lazaro, ape pasobya ng mebye, binalak daring pabuntok ding pari, king papaterya naman Lazaro, uling king uli na, dakala ring hudyong kakawani karela at maniwala kang Jesus. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Maya pabengi po kaya kayo man, lalo nang ining panawong masakiting biye, mitas na kaningega na gano, maliban ng sweldo nga arapin ding alwa, tamo buring ating masasayang. Tamo buring ating masasayang pamangan, wapi naman, karakal taring taong daranop, kay ba't sayang nan tamo, yung pamangan, tamo buring ating masasayang oras. Inya nakatang talakay no tamo po burita mo laging ating tanggagawan. At antimurin lalo na, buring ating masasayang apera. Kasakit ng panintunan, ding kwaltang ini. Kailangan, biyasa tang magtipid. Oking ibanghelyo tamo po, ating sayang, ating mesayang, atin, para kang Judas. Nanong pesayang nana, pesayang nana, ing kapit ng litrong mal apabanglong purong nardo. Nga na, pwede yang pisaliti kay bating ngabli biyeya karing pakakalulu. O ba't kaya kesayang na niya, Judas, kinggewa ng Maria, magkano yawari ing perang pisabyan. Nga na mismong Judas, iting mal apabanglo, pwede yang pisaling at lungdalan asalaping pilak. It can be sold for 300 days wages. Buri ng sabyan, kapresyo yang sweldo ng pabanua ning metong at alapagobra. Kamalnapin, sayang iya, kay ba't magamit yamang panguskus, karing bitis ng esos, karakal na pwedeng makinabang. Dapat para kang Maria ning Betania, ating sayang, sayang ya, aliya. Bakit? Uling para kayo, mas malya, Jesus, kesa kitang pabanglo, mas importante ya para kayo, Jesus, mas sayang nung nasukat daptan ing dapat nang gawan, kabang kayabe nepa, Jesus. O Jesus naman po, Jesus mismo, kesayang na niya, mapalyari. Balutan man, man mahilig karing luhu o mga mal apibandyan. Pinili ng kumabiya simply at paratiyang makiyagom karing pakakalulu. Karakal napin pwedeng pakanan at sopan nung pisaliya iting mal apabanglo. Dapat migit
kitangalaga, ngiting pabanglo, nanong mas apansina ng Jesus, mas ikit na ing lugod ng Maria, kaya mas ikit na nung makanano ng Paulugan Maria, kesakit ang ulaga, nitang binyenang, the giver rather than the gift itself. At agyang makananuya pa kamal ing pabanglo, penamdaman ng Jesus ing mas mal ing lugod ng Maria, kaya. Wapi naman po pagtipiran tayo wari, inga pong Ginoo. Gulangan tayo wari, pagkaimutan, inga pong Ginoo. Nganapin po nitang metong amatuang pari, if it is for God, if it is dedicated to God, it has to be the best. If it's for God, if it is dedicated to God, it has to be the best. Alang sayang, masayang nung paraya, kinga pong Ginoo. Naman mauuling susulan tayo, nga pong Ginoo. Naman makakwaking suhol. Naman buring sabyan pakitang tao, ali, huling nung tutusin, iba't naman ngan, kinga pong Ginoo, nung nanong tamong at nung nanungan, ingatin tamo. Inyapin, antitanang pasalamat. At bukod pa po kanito, iti, metong yang pamipakit ning lugod ng Maria, kang Jesus. Wari po po tang kaluguran tayo, ing metong nga tao, ibiyata mo, itang the best tamo. Mo karing tao, agyang karing bagi, aburita ang gagawan, bibiye tamong parati, inge gana-gana, ating sayang, ala, ating makapanghinayang, ala, mas makasakitlog nung etamo gewa, nung nanong sukat tamong daptan. Halimbawa po'y kayo pong pengari, pasayang nanyo, nung pati nga pon kayong kakayod, migigising maranon ban pagluto din kaya kong anak, mamipi, gagawan ng obrang bale? Ali, bakit? Uling kaluguran nyo la, ringanak yu. O kaya po yung pamagpari po, sayang, ing halos apulong banuang atyo kami seminaryo, ing pilang banuang pamag-aral, alang sayang, uling nung talagang kaluguran miya, ing bukasyon na kaya kaming tatangwanan, mi pasayang nan. O kaya po itamong sisimbangeni, imbis na magpainawak ing bale, magbakasyon karing mga santing lugar, sayang ing oras tamo nung singbata mo mo't gisanan, ing oras tamo king pamangade, tano man pamarokan, di nga luwang magbakasyon kanyan. Anyway, as we often say, God is everywhere. Watutuita, ing Diyos, at chuyang parati, busal tamo, agyang no karintapa, pero yung kutang, itamo kaya, at chu tamo, busal na. Sayang pining oras tamo, potang sisimbat mga di tamo, ali, mas maging makabaldugan, ing oras tamo, potang sisimba, at mga di tamo. At lawen niya po nga pong Ginoo, lawen niya po Jesus, agyamang Josya, pekababaning sarili na, dinauning biyena, para kaya katamo. Po sayang ta, po sayang ing gewa na, aliya, sayang, uling makanyan, ing lugod na, kaya katamo. Inyapin po kaniting Lunes Santo, kutnan tala rin kaya katang sarili, itamo kaya, ang gano ka rin, ingagyo tamong ibiye. Para king Diyos, anggang pilan, ingagyo tamong idawon. Para kayo, opo takabunta na kakabid, biasang mamiye. At nung para karingaluwang bagi, agyo tamong gumastos dakal, agyo tamong pakabongga, baling manutang tamong, kingapong ginukaya, ang gano ka rin, ingagyo tamong idake at gawan. Ing tuto, naman talaga makwenta at mapag-compute ing apong Ginoo. Uling ing mas akakit na
ing laman ning kikatang puso, mas papansinana ing memye, migit ketang binye. Dapat eta kakalingwan king itang binye, pakilala ni ing memye. Pangadita mo po ing kasalpantayanan tamo sana king Dios kawangis ning kang Maria nung para yaking nga pong Ginoo oras siya man yan, pera o pibandyan niya man yan, kagiwan o talento ya man yan, pamag-aral, pamagpagal, pamagsakripisyo ya man yan, tayo sana kapilan man pasayang nan, panghinayang nan, pagkaimot at kukwentan, lalo na nung para neman kingapong Ginoo. Ala naman nganyan, king gewa ning Diyos at agyo ng gawan para kay katamu. Nothing is ever wasted if it's for God. God deserves our best work. He deserves the first, the best, the most of our time, efforts, resources. Uling, minuna na ng binye in the best na kikatamo. Nino po? Jesus Himself. Inya etaya dirinan, tagantagan, ditak-ditak, latak-latak, o pilit in Diyos. Let us not disrespect God by giving Him less than our best in what we have and in what we are. O ito po yung mumunang paganaka kay katamo, alang sayang nung paraya, kingapong Ginoo. Dapat makanado naman nung hanggang ngeni, ing kasalpantayanan tamo, kawangis tayo Judas, makanano niya po, makwento, maimut, mapanghinayang, titiparan tayo, ing Diyos. O kaya kawangis na, marnat intensyon at kapagnasan, balamo mo at inyang masabal, pero yung totoo, mapangupit ya, nga na ng Ebanghelyo. Kapatad, in our journey of faith, king panyulong ning kekatamong kasalpantayanan, parati yang makiyabe, ingapong Ginoo. God walks and journeys with us. Makisabeyang maglakad, antabayana nakatamong parati. Agagan nakako po, inyang seminarista ko, metong karing meging pigaga po karing niya, pinitang balo ko king sarili ko, nagyampang bayo ko lang seminaryo, ako man talagang mapangadi, mas buri ko yung mag-aral, o kaya yung mamangan, nung dingalwa ko nga be, mahilig na karing santo, dakal na si Sesen, ang malasanto, ako naman nali, nung dingalwa mapangadila, yako, mangainipan kong parati, karing kaya kaming prayers. Bisan puminta ako king kanakong spiritual director, nga ako pong sinabi kay amo nga ako, na ano pong kailangan kong gawan, kailangan ko po bang tagal, uling mitatawli na ako, king kanakong biye, panalangin, kailangan ko bang saling dakal ang malasanto, magdaton pati nga pun king chapel, mamasang Biblia, na anong pwede ko pong gawan, nga ako pong mengutang, kay ba't nga na pong may kibat, ala nga na, ala kang kailangang gawan, nothing. God meets you where you are. That was a liberating insight para kanako po. God's way of relating with us often depends on where we are in our life. He can meet us anywhere. And if God meets us where we are, then where we are right now is a place to meet God. Eta napapanayang sa lese, inge ganak ing giyatamo, and napapanayang sa lese, ing panandaman tamo, and napapisabyan nung mapangadita mo ang pungali, nung dakalta nagewang kalokman kimbye, o kaya, nung kawangis ng udas, marnata kapagnasan at intensyon. Uling, no karintaman ngeni, pakyabaya nakatamu, malyari tayag akatagmu, ingapong Ginoo. God is ready to meet us. But the question is, are we ready
to meet Him. Inyang maordin ko po kanita, kitang kanakong Thanksgiving speech. Sinabi ko, harapan ng obispo, ding dakalapari, ampong ding dakalatao, king inyang loob ko seminaryo, I really didn't have the purest intention. Bisa kong magpari kanita, bantakasan, ing kakaluluan, at kasakitan king biye, dapat agyamang marnat ko na sa ing Diyos, inabayan ako, sebayan ako, miglakadyang kayabe ko, pintala na ko, ang gakitang ikit ke, ing pibandyan kong malambat ng pagdulapan, iya mismo. God is ready to walk with us. Are we ready to journey with Him too? Inya kapatad, kaya katamo ngang tinabang na loob king ngapong Ginoo, mila ko nagana, uliring mga palyari king dieta mo, may kad pauwi nating pandemya, eta pumigaga na ka, ing Diyos, makyabeya, kaya katamong pamurin mi bawing kapanintunan, kaya katamong ang gangeni, babayaran tala pamurin deta nga utang tamo, uling ating mesakit, king pamilya tamo, o mekat ang gangini, masakit ta pamurin lob, uling ating tang kapamilyang may walabi, at eta na akit pasibayo, whatever our situation is right now, God can meet us there. No karintaman ngeni, pakikita nakatamo, makyabe, makirame, mamwat, mitutulak kay katamo, bani sundo, ing biyatamo, kaniting Lunes Santo, oy nipuing paganaka, kay katamo, nung makarikilya ki nga pong Ginoo, nung paraya ki nga pong Ginoo, sayang niya po, aliya, alang sayang, nung paraya ki nga pong Ginoo, because God deserves our first, our most, and our best. Ita mo kaya, ang gano ka rin, ingagyuta mong idawon, para king Diyos. At nano maning kabilyan tamong ngeni, ing Diyos mismo, yang lalapit, makisabi, maglakad, kikatamo. He is ready to walk with us. Are we also ready to journey with Him? Amen. Talakad tamo po, karing balang kaidwanan nga tamong makibat, ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Banding Kristiyano, no ka rin man makibat laking amon ning amano ning Diyos, kaniting banal a panahon, manalangin tamo king Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Bandin tao, no ka rin man magobrala para king kapayapan, ban agawada lareting aldo kalugod-lugod a panahon, ning saup ning Diyos at ning kaligtasan. Manalangin tamo king Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Banding sablang may kasala, may liganggam na o merimlana, mibalik lalub king Diyos, kaniting panahon ning pamikisot. Manalangin tamo king Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Ban itamongan, mabiyasa tamong sumisi, at painggulot king kasalanan, king kabilugan tamong puso, manalangin tamo king Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. Ngeni adwan tamo ing sarili tamong kapagnasan.
Manalangin tamo, King Ginoo. Ganakan mo kami Ginoo, kingkekang kayarian. O Diyos ay kami, bendisyonan may balang metong kaya kami, pang kanita, lalo pang sumulong, ing lugod at kasalpantayan mi kaya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin kayo kapatid baning kaya katamang daon matanggap ya, para paning Diyos pang mayipayang tuto. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ing kayan lagyo, king kakatamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, balikdan mong mit mong pakalulu, rening kaya kami ngayin, mananasan ng ing sakripisyo ng Kristong kaya kang anak, idala na kami king bialanganga, uling ginumiya manggaman kapilan, Amen. ing ginumanatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timuri, yat nayo ring puso yu, makayat na no king Ginoo, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo, iti karapat dapat at matulid. tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan nga sa Kristong ginumi, ing pamaylasan ning kaya kang anak, minyasikanan paripasyag ning metoyato, ing pangakabus daring sabla, arapaning kaya kang kamalan kulang la, ring amanong yapse ring kekeng dila, para king lugod mong mayupaya may yakit, kapamilataning krus, king krus, may bulalag ing kapatawaran karing tao, king krus, mig tagumpeya ing Kristong pinakura, ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe, alang tuknang babiya kapuryan kaya ka, at ngaming ang kakanta. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna
tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinito, pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pasalamat siya keko, piraso ni, at binyan niya karingkeyang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis. Pasibayang pasalamat keko, at binyaning kalis karingkeyang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo, at para karing sablang tao. Banketo, may patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Inyangin ni gaganakan niyo pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebiya ng anak mo, darahon miya kaya kaiting tinapay ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing palyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keko, kapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may waig pa, ing Santi Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino Ipasiano, ding kaya kaming obispo, yapong Noling kaya kaming Cura Paroko, yapong Meg, yapong Mark at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman, ding kapatat ming pepainawan at manenayang sobling miye, at ding sablang meyang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakalilwan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biyalang anggo, ban kayabe ng Maria, ing birhenin duling Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ng apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kiyakabaning panawon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng sa Kristong kiyakang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at keyo, ipang mayupayang tutu, kagom ng banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Anting meto nga pamilya, manalangin taking igpa, karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Dadang ikayarian mo,
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalabing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo ang kaya kaming talapangabos. Huling keka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman, kingalanangga. O ginuming nga sa Kristo as sinabi, karing kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa babaliktan din kaya kaming kasalanan, nunalawan mo, ing kasalpantayan aning kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman kingalangangga, Amen. ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka ang timurin. Ipakita ngeni, ing misasan metong tamo king kapayapan. Peace with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos sa minalako, kikasalanan imetoyato. Pagkaluluan mo kami. Agnus Dei Vitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing minalako king kasalanan ning yato, mapalad la, ring mayawos king apuna ning kordero. Gino, ako matampang tanggap keka. Dapat igas miyay nga mana mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwesto yu, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatsyat laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tapong luklok o siklod, king panalangin. Ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po. Dapat ng espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat paulining ngening penandit, era ka tanggap king sakramento. Humena ka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y pain tulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. We hold the death of the Lord, leaving our hearts. Living
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, maging malapit ka sana kingke kang balayan, iking tatanggap kingke kang amano, at kaniting sakramento ing kaligtasan, ingatan mo kay sana at papanatilyan king lugod mo. Itinganaduan mi, kapamilataan ng Kristo ang ginumi. Amen. Amen. Bukas po, 4:30 p.m. Pwede tapong mangumpisal. Itang 5:30 p.m. yapin po yung banal amisa. Itamo po, takalas salamat. Inginu manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin. Idukuyo rin buntukyo para king masusing bendisyon. Ginu, panwanan me, ing badayan mong sasalpantaya kay ko. Amen. Magtamasaya sa king kalam ning lugod mo. Amen. Payabot da sana yung lugod mo, karing karelang kapatad, layo ni kalat karing sablang lugal. Amen. Bendisyon na kayo ng Diyos sa may payang tuto, hingig pa, ating anak, ating banal Espiritu, Amen. ing misa may yarine, o meta na king kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos. Para panatilyan tamo po ing gustong lawot king bawat metong at metong. Pakisabi mi po manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding assurets. Ituruda po kaya katamo ing gustong dalanan palwal king kaya katamong pisamban. Dakal pong salamat.